Jam bola buat, Pak. Dulu alhamdulillah lu beti jangan rujak Pak, mengentak lu Pak. Kata daripada lilak itu mah mending kena yang buka taraje tuh di mah. Lari aja gitu mah. Orang patung tarajanya. Bukan kayak orang mentai ya. Oh iya. Bola taraje. Pak, yuk, buka taraje yuk. Kira yang rujak tarasi mah Pak. Ada yang ngentak lah yuk. Kalau Pak yang rujakan di imah euy. Yang menanam gratis itu. Serah jual yuk. Jualan kadang kita jualan lah. Jualun banyak beak, kalau beak. Dijual mah berenang, beak yang tanggal-tanggal nah. Mau dijual, nggak boleh gaya, bayang, hop. Cokot sorangan. Lain bareureum ieu teh nya, Bah. Dan berem deui, rum. Tingeunahan jeung rujakeun mah. Hanya heeh. Atuh ieu mah jambu teh asa aya seungit naon nya, Bah? Iya. Seungit bau teh jambu. Madu. Lain mah asa bau juga bau asem teh tuh. Tapi hante teh. Eta kelek aduh. Kelek.